esathetha nje nalento yokusebenza ukuthi khula kumlento ithi njengoba ethina ngokukhula ngifika ukubona ukukhula umuntu xa ekhula ukukholwa ukukhula ukukholwa level of faith umuntu xa esathatha ukukholwa omnye uthatha ukukholwa shushu kanti oba ushushu akukathethi ukuthi ilevel yokukholwa iphezulu cha i-excitement yabona lanto kwa awujaywa la doctor yase-relation zona zofika nasedobhini uthi nje yakamkela kuvuyo ukukholwa locela ukufika uphuma kwayemanzini taphuka thatha indlela yavutha lento yebo i-excitement leyo ukukhula kwekholwa njengoba umuntu efunda emamela imfundiso utshilwa uthini uye ukukhula ukuzinikela uye ukukhula ukuzinikela uthixo ubona hey uye uzinikela ngaphezu kwayizona ngomso uzinikela ngaphezu kwayizona so uye ukukhula ukukholwa ithi njengoba lithanza uthixo eboniswa ngamandla akhe amakhulu ubona hey uthixo xa enamandla akhe ndingaselani kuye so uthi noma namaxhala ukade unawo ubona uyirelaxa kuye ukhula ukukholwa sometimes ukhuliswe zi-test yona ohlangana nazo ziyasebenza ukuthi ukholwa uhlangane ne-challenges challenge xa iphumelisa uthixo kula challenge ukhulu ukukholwa uphinde futhi uthi ngokusokuthi uyamqonda uphinde ubona ngamqondi kangakwazi efama ndiqonda ngakho uthi ngoku somvumile ukuthi inkosi yakho uphinde ubona ebendivumile ngoba inkosi kodwa bengingamqondi ukhosi bakhe ngale ndlela sendiqonda ngayo ngokuba inkosi wakhe so ngalonje ukukhula ukukholwa kakhulu ukukholwa ngabo ukethuke xa sekukhulu ukukholwa umbone sifuna ukuphinda baptize asemsabela ngoba utheni uyobhaptiza xa ichaza into yobafuna ukumama ebhaptizile cha ukukhula ntoni ukhula ukumazi uthixo ngakumbi and njengoba ukhula ukumazi uthixo ngakumbi ukhula ukukholwa ngakumbi uthixo yeba into efanele uba yenjalo leyo ifanele uba yenjalo ayibizi ukuthi ukukhula ukukholwa into lokungabhaptizwa oko xa uba njalo
baphinde ngoba uzawuphinda ngimele ukuthi kodwa kube umuntu wakhe chaza ukholwa phinde achaze ukholwa bekwe 11 ufuna ukunyuke nabo uphinde futhi ukhule ukuqonda ukholwa uyabona lento iyayikomelezela kuye iyayikomelezela ukuthi uphelelise ngempilo yakho kuye uyabona abazalwane nje ukuthi hayi bazanjukuthi siyakhuleka kakhulu ngalamazwi ukuthi uthetha manje lo mazwi ukuthi sambonisa ngalento yokusebenza work for salvation uyisebenza baye xa uyisebenza uyayiva nawe umsebenzi xa uyisebenza njani uyayiva uyisebenza ufunda iBhayibheli ufunda iBhayibheli ufunda iBhayibheli umefundo right kodwa ukathi uyayisebenza ufunda iBhayibheli uyisebenza kuba njengoba ufundayo uzama ukwenza zona uyabona uyasebenza ngokuqawuta ezinto ezifundiswayo uzama ukwenza zona uzifithe ikuyiboma akafikeli Lemqakeke uzama ufikelela pha. Yabona uyasebenza lo. Ngisebenza lo ufika kanjani. Ngiyabona abazali. Nje ukuthi bazokwenza iyabulela kakhulu endawo ukuthi uhle uthi sesibonze kwana sizothatha ngethuba ngibazali. Njengoba ngibona masoka phela behamba. Uyalekela ukuthi umuntu onencane ohlala yedwa nemfuyo uyadinga kufanele uyivala ngokwakhe. So ugcina lo xesha kubalifike la xesha lakhe. Sinethuba ke bazama ukuthi sinikezele inkonzakalo uzonikeza ngamazwi enkuthazo yona. Yazi ezizinto sithi xa usiwa umuntu esikolweni sibe nexhala xa abantu besesikolweni ngoba uba uyekhola sibe nexhala zokuyisa khona. Ya uba umuntu esikolweni abuye uyenzeka esikolweni abuye sengasakhona akhethola idigri ayephomuka lokho lahleka lokho uphomuke kaningi akubamba kaningi aphinde bana ngephinde funa lesibini eba professor ngokuphinde futhi ayeyeka aphinde xa esenza doctorate ngemini afanda aphinde futhi ayeyeka mbela bona baze moya manje funa ezijiki uyebheka lapha kuthina aphinde afuna uyebheka lapha usuphomuka ubazo izinto amaxabiso ngenxa yale kanti uzafika sesizonke aphomuke sesizokunye ayisi ukuthi bazaba kuhleke ukuthi xa ubuya phaweza nawo ya kubekho abazalwane abalikhuthazayo futhi ke xa sithumela abazalwane abalikhuthaza sithuma abazalwane sazi ukuthi bavela pha ya babuya besaphethe